Bakunzi ba Josta TV turabasuye, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko aho muri hagiye hatandukanye mumeze neza. Mwaramutse mwebwe mudukurikiye ari mu gitondo, umugoroba mwiza kuri mwebwe mudukurikira ari nimugoroba, igicamunsi cyiza kuri mwebwe mudukurikira ari ku gicamunsi, ndetse n'ijoro ryiza kuri wowe udukurikiye ari mu masaha y'ijoro. Reka dutangire update yacu rero, tuba dukubwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugeza muri no update, aho u Rwanda rwamaze cyangwa se rwamaganye ibyo Canada yatangaje byo kwitirirwa ibikorwa bihungabanya umutekano wo mu burasirazuba. Hanyuma kandi mu yindi nkuru turakugezaho indi nkuru ivuga ko u Rwanda rwishyuza Ubwongereza miliyoni 50 z'amapawundi, abarirwa muri za miliyari zisaga 89 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo nabyo turaza kubikurambura muri update yacu. Ntabwo twabura kuza kukubwira kandi kuri iyi nkuru, iyi nkuru nayo ivuga ko u Rwanda buri mwaka hava toni 1000 aho zicukurwa mu kirombe kiri mu karere ka Rulindo, hakaba hacukurwamo amabuye y'agaciro yitwa Wolfram, igaragara ko ariyo nyinshi cyane icukurwa muri Afurika, ikaba iboneka hano mu Rwanda. Wowe ukora subscribe kugira ngo tuze kubana muri update yacu mu buryo burambuye, ndetse ugenda ubona n'ibindi biganiro byacu. Kanda kuri ako kantu kanditseho subscribe. Reka duhere kuri no nkuru yaho u Rwanda rwishyuza Ubwongereza miliyoni 50 z'amapawundi, ni amafaranga abarirwa muri miliyari zisaga 89 z'amafaranga y'u Rwanda, nyuma y'uko Ubwongereza butubahirije amasezerano bwari bwaragiranye n'u Rwanda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Ubundi mu myaka yatambutse Ubwongereza bwari bwarasabye u Rwanda ko rwareka kwishyuza ayo mafaranga hashingiwe ku mubano mwiza ibihugu byari bifitanye. Ese wakibaza, ese ubundi aya mafaranga byagenze gute kugira ngo u Rwanda cyangwa se u Rwanda Ubwongereza bwisange bufitiye umwenda w'amafaranga ya miliyari zisaga 89? Ubundi ukuntu byagenze cyangwa se uko byagenze, ubundi aya mafaranga yagiyeho ubwo Ubwongereza bwashaka kohereza impunzi mu Rwanda. Hanyuma u Rwanda rero rukora ibikorwa remezo, birumvikana aho gutuza izo mpunzi barahategura. Hanyuma mu masezerano bari bagiranye rero, bari basezeranye n'Ubwongereza ko Ubwongereza bugomba kuzishyura aya mafaranga, bukayishyura u Rwanda. Mu masezerano bari bagiranye rero harimo aho bivuga ko mu gihe Ubwongereza bwaba bwisubiyeho kutohereza izo mpunzi mu Rwanda, ko aya mafaranga agomba kwishyurwa u Rwanda. Hanyuma rero nyuma yaho haje kubaho Ubwongereza bwaje gusaba u Rwanda ko rwareka kwishyura cyangwa kwishyuza aya mafaranga hashingiwe ku mubano mwiza w'ibi bihugu byombi byari bifitanye. Ariko icyakora mu minsi ishize Ubwongereza bwatumye u Rwanda rubutera icyizere nyuma yaho bufatiye u Rwanda ibihano bidasobanutse, nyuma yo gufatira u Rwanda cyangwa se guhatira u Rwanda gukuraho ingamba zo kurinda umutekano ku mupaka warwo. Ibyo bikiyongeraho amagambo mabi agamije gusebya u Rwanda aherutse gutangazwa na Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afurika Lord Collins, ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza tariki ya 26 Gashyantare 2025. Ibi rero byatumye u Rwanda ruhita rufata umwanzuro w'uko ayo mafaranga Ubwongereza bugomba kwishyura, kuko umubano mwiza ibihugu byari bifitanye biragaragara ko Ubwongereza butawukomeje kuwubahiriza, kuko bwirengagije nkana ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo bukihutira gufatira u Rwanda ibihano. Akaba ariyo mpamvu u Rwanda narwo rwahise rusaba Ubwongereza ko bugomba guhita bwishyura uyu mwenda bubereyemo u Rwanda, busaga miliyari 89 y'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda rero Yolande Makoro yatangaje ko u Rwanda rugomba guhabwa ayo mafaranga nk'uko biteganywa n'amategeko. Mu yindi nkuru rero tubafitiye nuko u Rwanda narwo rwamaganye ibyo Canada yatangaje byo kwitirira cyangwa se byo kurwitirira ibikorwa bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ruvuga ko rugomba gusaba guverinoma ya Canada ibisobanuro. Canada nayo yakomeje gutangaza ko u Rwanda ruri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ko rufite uruhare mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi rero u Rwanda rukaba rusanga Canada idashobora kuvuga ko ishyigikiye inzira ibihugu byo mu karere byiyemeje yo gukemura ikibazo, mu gihe icyo gihugu gihindukira kikagereka ku Rwanda ibikorwa byose bihungabanya umutekano, ndetse ntikibashe kubaza guverinoma ya Kongo ibisobanuro ku mabi ubwo butegetsi bukorera abaturage babwo b'abasivile, ahubwo ugasanga ahubwo ibiberayo byose bigerekwa ku Rwanda.
Muri ibyo bikorwa rero birimo bikorerwa mu burasirazuba bwa Kongo, harimo ibitero by'ingabo za FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo bikomeje kugabwa ku baturage b'abasivile b'abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo. U Rwanda rugasanga guceceka kwa Canada kuri ibi bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu ari ikintu giteye isoni. U Rwanda rusanga ibyemezo bya Canada yafatira u Rwanda bitazakemura amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo, rukavuga ko ruzakomeza gukorana n'ibihugu byo mu karere ku ngamba zemeranyijweho n'imiryango ihuriweho n'ibihugu bya Afurika muri rusange. U Rwanda rero rukaba kandi ruzakomeza no kurinda ikintu icyo ari cyo cyose cyaruhungabanyiriza cyangwa se cyahungabanya umutekano w'abenegihugu. Ibyo rero biri mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kane cyangwa se ku itariki enye z'ukwa gatatu 2025, aho hari itangazo rya guverinoma y'u Rwanda cyangwa se ryanditswe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, aho ivuga ko u Rwanda rwamaganye ibyo Canada yatangaje byo kurwitirira ibikorwa bihungabanya umutekano biri gukomeza biba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rukaba ruvuga ko rugomba gusaba guverinoma ya Canada ibisobanuro kuri icyo kintu. Hanyuma kandi ntitwasoza inkuru yacu tutayikubwiye ko ubu mu Rwanda hari gucukurwa amabuye y'agaciro, aho buri mwaka hava toni 1000 zituruka mu kirombe cy'u Rwanda gicukurwamo ayo mabuye y'agaciro cyangwa se ayitwa Wolfram, igaragara ko ariyo nyinshi cyane muri Afurika. Ikirombe cy'amabuye y'agaciro cya Nyakabingo giherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi nicyo cya mbere muri Afurika gicukurwamo amabuye menshi azwi ku izina rya Wolfram. Buri mwaka rero iki kirombe gicukurwamo Wolfram irenga toni 1000, kandi bikaba biteganyijwe ko mu myaka 4 iri imbere uwo musaruro uzaba warikubye kabiri. Wolfram rero ni amabuye y'agaciro atunganywamo ibyuma bikomeye cyane bikoreshwa mu bwubatsi, mu ndege, mu bifaru, mu byogajuru, mu gukora imbunda, amasasu n'ibindi bikoresho bikenera ibyuma bikomeye. Urwego rw'igihugu rushinzwe mine, peteroli na gaze rwatangaje ko byibuze ku cyumweru u Rwanda rwohereza mu mahanga Wolfram ipima toni 24. Ayo mabuye y'agaciro acukurwa na sosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Trinity Metals Group ikuramo agatubutse ku buryo kontineri imwe ishobora kugeza ku bihumbi 350 by'amadolari. Ni Wolfram rero yoherezwa mu mahanga itunganyijwe ku kigero cya 38%, kuko mu Rwanda nta ruganda ruhari rushobora kuyikuramo cya cyuma cya nyuma. Iyo igejejwe rero mu mahanga yongererwa agaciro ku rugero rwa 99.9% ikavamo icyuma. Wolfram ya Nyakabingo yoherezwa muri Australia igakundirwa rero umwimerere ifite, aho nko muri 2025 hoherejwe toni 1107. Ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro yo muri ibi bice yatangiye cyangwa se ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro yo muri ibi bice ubushakashatsi bwatangiye mu 1930, ubucukuzi bweruye butangira mu 1949. Nyuma muri 2022 ibigo byacukuraga amabuye y'agaciro i Nyakabingo, Imusha n'Irutongo bihindurirwamo Trinity Metals Group. No kuvuga ngo ibi bigo birimo ikigo cya Musha, icya Rutongo ndetse no kuvuga ngo iki amabuye y'agaciro y'Inyakabingo, Imusha n'Irutongo byaje kwihuza hanyuma bihinduka ikigo kimwe cyitwa Trinity Metals Group. Iki kirombe rero gifite ubuvumo 5, ubwa kure bukaba bugeze kuri metero 800 butambika mu musozi na metero 120 zimanuka mu kuzimu. Umuyobozi mukuru wa Trinity Nyakabingo Uwiringiyimana Justin yagaragaje ko iki gice kirimo amabuye menshi ku buryo biteganywa ko yazamara imyaka myinshi bayacukura. Yabivuze muri aya magambo ati: hejuru hariya mbakuye ni ku butumburuke bwa metero 2000 uvuye hasi mu kibaya, aha mbagejeje ni ku butumburuke bwa metero 1700. Izo metero 300 zose twazicukuyemo. Amabuye arahari, nta naho ateze kujya. Duteganya ko turamutse ducukuye kuri uru rugero turiho tuzacukura imyaka 48. Trinity rero Nyakabingo ni kimwe mu bigo bikorana ikoranabuhanga rigezweho, aho usanga ubuvumo indani ari ubugari, hari imashini zitwarwa n'abakozi zijya gukura ayo mabuye iyo kure.
zikayazana imusozi, ibyuma bitanga umwuka ndetse ibikurura amazi y'imbere mu musozi kugira ngo atabuza abantu gucukura, n'ibindi bikoresho bigezweho bigabanya impanuka. Nk'ubu amezi 7 ari gushira i Nyakabingo bataragira impanuka ituma umuntu ashobora gusiba akazi, ashaka gusiba akazi. Ni ukuvuga ko nta mpanuka irahaba ku buryo umuntu ashaka gusiba akazi umunsi wose. Trinity y'Inyakabingo rero ifite abakozi bagera ku 2,000, ihemba byibuze imishahara yarenga ibihumbi 700 by'amadolari buri kwezi. Niragire Claudine ni umubyeyi w'umwana umwe, nawe akorera muri iki kigo aho aba ashinzwe gukura umusaruro mu mucanga, avuga ko akazi kamufatiye runini mu mibereho ye ya buri munsi. Umuyobozi w'ishami rya RMB rishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubugenzuzi bwayo Nsengumuremyi Donat yavuze ko mu Rwanda hari umurongo ubonekamo Wolfram uhera Imageragere mu mujyi wa Kigali ukambuka i Rulindo ugakomeza Igifurwe no mu Bugarama muri Burera. Ati uwo ni umurongo munini cyane ubonekamo amabuye ya Wolfram menshi, ahandi tuyigira ni mu karere ka Rutsiro na Gatsibo. Nsengimana yavuze ko u Rwanda rwihagije ku mabuye y'agaciro ku bwinshi no ku bwiza, akavuga ko hafi igihugu cyose, ni ukuvuga ko mu turere 28 hagaragaye ibimenyetso by'amabuye y'agaciro atandukanye, ndetse muri utwo turere turimo ibikorwa by'ubucukuzi. Yavuze ko nubwo u Rwanda rukataje mu gucukura ntaho ruragera, kuko mu gihe ibindi bihugu bigeze ku birometero nka 2 mu nda y'isi, u Rwanda rutaragera no ku kilometero 1. Ati u Rwanda rufite amabuye y'agaciro kuko ruherereye mu gice abarizwamo ndetse rukaba hagati yacyo. Ni igice kiva muri Tanzania kikanyura mu Rwanda kigakomeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigakomeza muri Uganda. Niba turi hagati bivuze ko turi mu izingiro ryayo, haracyari imyaka myinshi yo gucukura aya mabuye. Trinity Nyakabingo iteganya ko mu myaka ya vuba izaba yashyizeho uruganda rutunganya toni 50 ku isaha z'umucanga uva imbere mu buvumo, kugira ngo na Wolfram itakara yose ibyazwe umusaruro. Iki kigo cyanitaye ku byo kubungabunga ibidukikije kuko amazi y'imvura aturuka mu buvumo akusanywa agashyirwa mu rugomero rwabugenewe, agatunganywamo cyangwa se agatunganywa akongera agakoreshwa. Kugeza ubu Trinity Metals Group muri rusange imaze gushora miliyoni 40 z'amadolari mu birombe byayo birimo icya Nyakabingo, Musha icukurwamo Gasegereti, Kolta na Lithium ikiri gukorwaho ubushakashatsi, ndetse na Rutongo icukurwamo amabuye ya Gasegereti. Iki kigo gifite abakozi bakabakaba 700 kigakorera ubucukuzi ku buso bwa hegitari 17 n'ibice 294. Hanyuma muri 2024 Trinity Metals Group yohereje mu mahanga amabuye angana na toni 22 n'ibice 2 ya Wolfram. Gasegereti yohereje toni 2 n'ibice 2 ya Wolfram, Gasegereti ndetse na Kolta, mu gihe muri 2029 ikaba iteganya ko izaba yohereza mu mahanga angana na toni 5 n'ibice 2. Ubu u Rwanda rwatanze impushya zigera ku 150 zirimo abacukura amabuye, abayatunganya n'abandi. Mu Gushyingo 2023 RMB yatangaje ko amabuye y'agaciro yoherejwe mu mahanga muri 2023 yinjirije u Rwanda asaga miliyoni 1.1 y'amadolari, avuye kuri miliyoni 772 z'amadolari y'Amerika, bigaragaza izamuka rya 43.0%. Ni umusaruro wagizwemo uruhare na Wolfram kuko mu mezi 3 ya nyuma ya 2023, kuko mu Kwakira 2023 horejwe Wolfram ingana n'ibiro 182 yinjiza arenga miliyoni 2 n'ibihumbi 293 ndetse na 588 by'amadolari y'Amerika. Mu kwezi kwakurikiyeho umusaruro wiyongereyeho gatoya kuko hoherejwe ku isoko mpuzamahanga ibiro 183 n'ibice 395 byinjije igihugu miliyari 2 na miliyoni 496 n'ibihumbi 577 by'amadolari y'Amerika, mu gihe mu Kuboza 2023 aya mabuye yakomeje kwiyongera agera ku biro 274 na 493 byinjije amadolari y'Amerika 3,000 cyangwa se miliyoni 3 ibihumbi 498 by'amadolari y'Amerika. RMB rero igaragaza ko ibikorwa byo kongera agaciro amabuye y'agaciro no kohereza ku isoko mpuzamahanga ubwoko butandukanye ari imwe mu ntwaro zizatuma
amafaranga rwinjiza agera kuri miliyari 1.3 by'amadolari y'Amerika mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024 na 2025.